Hidrologija je nauka koja proučava kretanje, raspodelu i promene vode na zemlji, od atmosfere i padavina, preko infiltracije i podzemnog toka do rečnog proticaja i izliva u jezera i mora. U primenjenom smislu, hidrologija je osnova za razumevanje vodnih rizika, jer upravo hidrologija objašnjava kada i zašto nastaju poplave i suše, kolika je verovatnoća ekstremnih događaja i kako se ti događaji mogu ublažiti merama u slivu i na samom vodotoku. U savremenim uslovima vodni rizici postaju sve složeniji. Urbanizacija povećava brzinu oticanja, smanjuje infiltraciju i povećava vršne proticaje. Promene korišćenja zemljišta menjaju eroziju i sedimentni režim. Klimatske promene menjaju raspodelu padavina, učestalost pljuskova i trajanje sušnih perioda. Zbog toga se poplave i suše više ne mogu posmatrati kao retke anomalije, već kao očekivani deo dinamike slivova koji mora biti uključen u planiranje, infrastrukturu i upravljanje. Poplava nastaje kada količina vode koju sliv generiše premaši kapacitet rečnog korita, odbrambenih sistema ili drenaže u urbanim zonama. Mehanizam može izgledati jednostavno, ali u pozadini postoje različiti tipovi poplava sa različitim uzrocima. Pluvijalne poplave, odnosno poplave od intenzivnih padavina, nastaju kada kiša padne brže nego što tlo može da upije ili nego što kanalizacioni sistem može da odvede. One su česte u gradovima jer zapečaćene površine, asfalt i beton dramatično smanjuju infiltraciju. U takvim uslovima voda teče po površini, puni slivnike, pravi bujice niz ulice i poplavljuje podrume i niže delove terena. Fluvijalne poplave, odnosno rečne poplave, nastaju kada rečni proticaj poraste zbog šireg slivnog doprinosa. To može biti posljedica dugotrajnih kiša, zasićenja tla, snežnog topljenja ili kombinacije. Rečne poplave mogu trajati duže od pluvijalnih i često zahvataju poplavne ravni, ritove i naselja izgrađena uz reke. Flask poplave, odnosno bujične poplave, nastaju veoma brzo, često u planinskim ili brdskim slivovima, gde nagib i kratko vreme koncentracije dovode do toga da proticaj naglo skoči. Bujične poplave nose i veliki sedimentni transport, drvo i krupni materijal, pa mogu imati snažan destruktivni potencijal čak i kada je zahvaćena površina manja. Poplave od snežnog topljenja nastaju kada se velike količine snega otope u kratkom periodu. Posebno su rizične situacije kada topla kiša padne na snežnu podlogu jer se tada istovremeno dodaje voda iz kiše i ubrzava topljenje. Poseban tip su poplave povezane sa ledenim čepovima, kada led blokira tok i voda se gomila uzvodno, kao i poplave usled kvarova na brani ili proboja nasipa, koje su ređe, ali visokog rizika. Da bi se poplava razumela i predvidela, koriste se osnovni hidrologijski pojmovi. Infiltracija je proces ulaska vode u tlo. Kada je infiltracija visoka, deo vode ulazi u tlo i kasnije doprinosi baznom toku. Kada je infiltracija niska, voda brzo otiče površinski. Zasićenje tla je stanje kada tlo više ne može da primi dodatnu vodu. Tada i umerena kiša može izazvati visok oticaj. Vreme koncentracije je vreme potrebno da voda sa najudaljenijih delova sliva stigne do izlazne tačke. Što je vreme koncentracije kraće, veći je rizik od naglog porasta proticaja. Hidrogram je grafički prikaz proticaja kroz vreme. Na hidrogramu se vidi uspon, vrh i opadanje proticaja. Upravljanje rizikom često cilja na smanjenje vršnog proticaja i produženje vremena do vrha, jer to smanjuje destruktivni potencijal. U inženjerskoj praksi često se koristi koncept povratnog perioda koji opisuje koliko se često neki ekstrem očekuje u statističkom smislu. Važno je razumeti da povratni period ne znači da se događaj dešava tačno jednom u određenom broju godina, već da je verovatnoća u pojedinačnoj godini određena. Na primjer, događaj sa povratnim periodom 100 godina znači da je verovatnoća da se takav događaj dogodi u jednoj godini približno 1%. To ne isključuje mogućnost da se takav događaj dogodi 2 puta u kratkom vremenskom periodu. Upravo zato pogrešno razumevanje povratnog perioda često dovodi do pogrešnih očekivanja u javnosti.
Klimatske promene dodatno komplikuju ovaj koncept, jer statistika prošlosti više nije savršeno pouzdana osnova za budućnost. Zbog toga se u modernom planiranju sve više koriste scenariji i adaptivni pristup umjesto oslanjanja na jednu istorijsku statistiku. Suša je ekstrem koji se razvija sporije od poplave, ali može imati dugotrajnije posljedice. U hidrologiji se razlikuje više tipova suše. Meteorološka suša je deficit padavina u odnosu na uobičajene vrednosti. Poljoprivredna suša se odnosi na nedostatak vlage u zoni korena biljaka, odnosno u vodi u tlu, što direktno utiče na prinose. Hidrološka suša podrazumeva smanjene proticaje u rekama i nizak nivo podzemnih voda, što utiče na vodosnabdevanje, industriju, ekosisteme i energetiku. Socioekonomska suša je kada deficit vode počne da utiče na društvene sisteme, dostupnost hrane, cenu energije i ukupnu stabilnost. Važno je naglasiti da suše nisu samo posljedica manjka padavina. One mogu biti posljedica povećane evapotranspiracije zbog viših temperatura, promjena vegetacije, gubitka zadržavanja vode u tlu i neodržive eksploatacije podzemnih voda. Savremeni slivovi često doživljavaju kombinovane rizike. Moguća je situacija da posle dugog sušnog perioda dođe do intenzivnih pljuskova. Suvo izbijeno tlo može imati smanjenu infiltraciju, pa oticaj postaje brz, što povećava rizik od bujičnih poplava i erozije. Sa druge strane, posle poplava može doći do degradacije kvaliteta vode, jer se sediment, nutrijenti i mikrobiološka kontaminacija ispiraju u recipijente i izvorišta. Ekstremi utiču i na sedimentni režim. Poplave mobilizuju sediment i zagađenje iz korita i poplavnih ravni, dok suše mogu povećati temperaturu vode i koncentracije zagađenja zbog manjeg razblaženja. Mere smanjenja rizika mogu se grupisati u strukturne i nestrukturne. Strukturne mere uključuju nasipe, regulacije, brane, retencione bazene i poboljšanje kapaciteta kanalizacije. One mogu biti efikasne, ali često imaju ekološke posljedice, jer prekidaju vezu reke i poplavnih ravni, menjaju staništa i sedimentni režim. Prirodno zasnovana rešenja uključuju obnovu poplavnih ravni, očuvanje močvara, pošumljavanje, zaštitne pojaseve uz vodotoke i povećanje infiltracije kroz zelenu infrastrukturu. Ove mere smanjuju vršne proticaje, povećavaju zadržavanje vode i doprinose kvalitetu vode. U urbanim zonama važan koncept je upravljanje oborinskim vodama, gde se voda zadržava i infiltrira lokalno kroz permeabilne površine, zelene krovove, kišne bašte i retencione sisteme. Za suše mere uključuju upravljanje potrošnjom, smanjenje gubitaka u mreži, diversifikaciju izvora, punjenje akumulacija u povoljnim periodima i zaštitu podzemnih voda od prekomerne eksploatacije. U poljoprivredi važna je dobra praksa upravljanja zemljišnom blagom i efikasno navodnjavanje. Savremeno upravljanje rizicima se oslanja na monitoring padavina, proticaja, nivoa podzemnih voda i stanja tla. Hidrološki modeli povezuju meteorološke prognoze sa očekivanim oticanjem, a sistemi ranog upozorenja omogućavaju pravovremene reakcije. Za bujične poplave brzina reakcije je kritična, pa su lokalni radari padavina i brzi modeli veoma važni. Za suše, monitoring indeksa suše i trendova nivoa podzemnih voda omogućava planiranje restrikcija i racionalno upravljanje. Poplave i suše su prirodni delovi hidrološke dinamike, ali njihova učestalost i posljedice rastu zbog urbanizacije, promjena korišćenja zemljišta i klimatskih promjena. Poplave nastaju kada oticaj premaši kapacitete sistema, dok suše nastaju kroz dugotrajan deficit vode u atmosferi, tlu i vodotocima, uz pojačan uticaj temperature i potrošnje. Upravljanje rizikom zahteva kombinaciju mera u slivu, prirodno zasnovanih rešenja i infrastrukture, uz monitoring, modelovanje i adaptivno planiranje. U budućnosti, ključna veština društava biće da pređu sa reaktivnog odgovora na proaktivan pristup gde se prostor, voda i ekosistemi planiraju zajedno.